Kako Sara jasi? Pokaži. Du. Sjedni. Nije tako. Kako Sara jasi? Nije tako. Kako Sara jasi konj? Kako jasi konj? Ti kad niša. A da ti njima, Sara, pokaži kako ti. Hajde. Krpa. Kako jasi konj? Gdje pokaži? Kako konja? Dum. Namjesti je da sjedne pa ću. Dum. 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 Smrdi tako kaki, Sara, smrdi guza. Jel kakla, Sara? Kako od Sara kaki? Mudi. Mora ići tetka. Vidi kako mudi. Mudi ovako. Dum. Kako Sara jasi konj? Vidi sjeka jasi konj. Kako Sara? Kako Sara jasi konj? A što ima drugi ovo? Kako Sara jasi konj? Vidiš kako sjeka, ovako Sara jasi konj. Dum. Koji nije mrz. To dum, to da. Dum. Šta je bilo? Moli? Mumi. Nije nego mama. Jel ovako Sara jasi konj? Ko je? Kako jasiš konj? Tako Sara jasi konju. Sara jasi konju. Sara tako jasi konju. Vidiš da? Jeli, očito. Neće. Mi smo jeli prženje. Kako jasi Sara konj? Gledajte kako jaši. Gledajte. Tako jasi konj. To je ovako noge. Gledaj. Ljopave. Daj mi pusu. Daj ovako. Radi to. Daj mi pusti tetko. Daj mi. Zeko? A kako kava? Zeko svira. Ima kava. Kako kaže kava? Dum. Saru, kako kava kaže? Kako kaže kava? Mama, ona misli to je sve te slike neke, mama. Hvala. Šure. To je karta avionska, ovdje Sara ovdje Sara kod dede i maki. Zna reći Dion traži. Ide s avionom kod dede i maki. Preko izuzetne firme Air Bosna. Dadu. Duj. Kako kava kaže, Saro?
Kako kava kaže, Šaro? Kako tetak te pjeva? Pčelcu Maju. Ja mislim da se mala pčela zvala Maja, radoznala i bistra pčela Maja. Maja stokroz igru gleda, za u cudu gleda svijet. I danas opet ćete svesti malu Maju, radoznalu i bistru pčelu Maju. Sto kroz igru. Ne znam ja više pjesme. Bravo, Saro. A Mumi? Kako Mumi? M-U-M-I-N. Mumin. Kako piše Mumin? Ha? Tako, M-U-M. Kako piše? Tado. Pokaži tetki. Tu Kako karta. ide? Izvadila Sara kartu. Jesi izvadila kartu? Šaro, daj tetki jednu pušu. Sad samo jaše ovo glavno. A šta tu radiš? Ko tako? Tjuđu. Evo sama. Dum-dum, Dobro. dum-dum. A vidi ovdje. Bang, 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 bang. Dum-dum, bang.